kailan na doon, may masa doon. Belang kalung. 77 dah sebelah tu. Oh, makan dulu. Ini 7 sek, 11 sek. Tapi bintik lekor tadi. Ini di bulan ni. Itu bang malu. Senang itu. Umurnya bulan. Kalau naik, tak. Sama sek. Tuan dia yang bangun. Tuan yang bangun. Ya. Senyum. Kolongan dari gede nang. Mungkin kalongnya waktu terasa kalongnya. Jangan tegang lu sekangen. Sekangen tegang marul kadang di. Mereka dan mungkin ambil lah pendapat dari kan lagi ya.
Kelihatan nih. Sampel tadi ya ngomong gini. Itu luar biasa dalamnya bisa kalian jangan kali ya. Iya. Iya dia. Balik yang pangpal. Kendaraan yang tenaga mantan, udah tenaga juga kan jatuh apa nih? Bikin apa lah?
Tadi aku ngecel-ngecelin udah Kang Jang. Ampun urat dia tuh. mangkin ayat pras sama diketus pakaian ini ada dua saudara.
Lanjut melantur makin jadi layar bersigana. Nih terus melanturan ke pertama terus. Ayam putih buat. Ayo dulu terus, nanti mungkin cari sana kau mungkin. Ayam putih siuman, ayam. Jago mungkin. Mungkin cari agaknya mungkin sana kangen angsa mungkin. Iya, saudara. Ini terus sana keluar mungkin jaga bersikap mungkin sana keluar terus. Lanjut saya kaji mungkin kutip betulan, nih lurus baru kutip betulan sana kaler lurus. Lanjut bergabung, nanti mungkin terpasang kalau lari melara dan ayam terus. Terus bergabung. Makin pah dadas limo. Apa? Itu. Sudah minum. Ayo. Asa dulu dia benar benar. Makan aku. Neraka pemari sudah. Sakwesen. Malu. Lari rokok. Kau sambung dia. Ya, terus mungkin pah dada selima mungkin. Kalau kali enak tadang di dia. Apa nih sampun boleh penugasan? Orang siro motor dalam siro dia. Sampun boleh tadahan. Terus mungkin
asah nuwun. Asah nuwun. Mangga sami sidora kayu. Terus. Sampun mungkin daguhan dulu terus mungkin asahan balik karena begitu ya asahan sampun ya terus tadi tidak kang titiang hijenin titiang mungkin nah mungkin kelantaran jadi berak caru terus ring kobar-kobar resigana terus sambil dia menjatuh mana titiangi suamengipun memanangan sayang Saya makan dulu, terus salah taruh ke komentar dulu. Kami, itu kaja kami datang ke sini. Sampun bendera, terus. Ini jaga lagi berhari jaga. Oke, nika sami caru-caru bulan-bulan nika terus pelem. Durus sanah-sanah caru niki sami sadokan sampun kangge durus gingsira riki manawentan malejebos genah jagi ngaturan penguspan. Ampura nak lingsir wenten sarang marungin dalar indek pemargin acara ini sane mangkin pemargin melaspas biaden taur puniki resikanes sampun kepuput araris pemargine seusan
ngingsirang puniki upurengge carune kemargian acara jagi melaspas pedagingan, melaspas wewangunan, uus sampun melaspas, wawu raris jagi ngilenang mendem pedagingan, wawu raris ngentek lingge, sapunika pemargine kari suwe niki, awanan tunas dumun becikang puniki carune sampun supuput manggen, yen pade bayang-bayang duwene jagi pendem miriki, durusang sanggai kemauan dumun mangde gingsirang ge. Ayo, langsung jadi kelanturan perkara di melaspas makin. Tidak lunas sekebang mula ganjur balik ke timur nggih nggih semua alon sale sampun boleh dulu sampun banding ke angkat niki durus pedagangan durus wacen dike mangde patut balik nih balik kuangen nike ring acang. Niko mau balik sini. Wacan. Walinen nalisir ngenikain malih jebos. Ring sane jagi ngemargiang mepurwo daksine betare puriki kalih pedagingane ngawit saking sanggah catur kaler kangen. Durusang kejeroan dumun ngawit saking sanggah catur kaler kangin wantah pasepan nomor kalih Toyanyar nomor 3 punike Banten Bakti Pejati raris penging penuntun betare ring pungkur penuntun punike linggih ide betari ring luring akase nika pinerin linggih ide betari ring luring akase pinerin sampun sapunika wawu harus linggih betari ring meru puput ring pungkur betari ring meru raris wawu pelinggih sanelianan gedong-gedong ring jeroan pinih pungkur ring sampun munggah ring gedong-gedong punika wawu linggih ide betare yang 3 ring pungkur betare yang 3 punika linggih ide betare yang kompiang sapunika pemargini mangga becik peririgani dumun ring sampun sayage sarang sami becik wawu kawitin pemargi Driki tunas ketengerin nantu suaran tambur, suaran gong bedonangan, ngiring pemargi purwo daksinane. Inggih sapunika alon-alon dumun.
Dagingannya kan isi, dagingannya pada dunang. Pengantar. Ya, terus. Ayo saat pentas sering semeton sareng sami. Pailetan pemuspaan doe kerjagi margi yang ditiang pangsil. Terus kawiten. Ini gitu.